Nalazimo se u bloku 37 na Novom Beogradu, gde su okupljeni građani koji se protive izgradnji koja je na ovom mestu počela pre izvesnog vremena. Građevinske mašine stoje, građani su tu, pa ćemo sa njima razgovarati i čuti od njih o čemu se radi. Ovde stanujem u bloku 37 i upravni sam stambene zajednice u zgradi koja je najugroženija zbog izgradnje ovog objekta. Zbog čega su se građani okupili? Kada su se okupili? Pa ovako, kad smo mi dobili neko obaveštenje i kad smo vidjeli mašine ovde da počeli su da rade iznenadno, bez ikakve table, bez iko počelo neko ograđivanje, vidite, s ovim metalnim tablama, ljudi spontano su izašli i prvo se pitali o čemu se ovde radi. I onda smo vidjeli da će se tu graditi neki objekat koji vidite ovdje na kadri, da će to biti objekat nekih 7-8 spratova i tako dalje, sa nekih 226 garaža, sa nekih silnih lokala i tako dalje. Taj objekat, da vam kažem, je potpuno neprimeran za naš blok. Jer naš blok je već urban, već je, i to je sad jedan od najvećih problema u našem bloku od njegovog postanka, znači od 70. godine. Investitor je neka austrijska firma, izvođač iz Novog Sada i oni normalno imaju svoj interes da dobiju novac. I mi faktički ne osporavamo to. Međutim, mi osporavamo zato što nam se ugrožava naš život. Ja stanujem tu neposredno od prvoga. Znači, zgrada u kojoj žive 500 ljudi, bit će bez sunčeve svetlosti. Ceo blok će nam biti u saobraćajnom kolapsu. Mi i dan danas sada imamo već problem što se tiče saobraćaja. Pa se ljudi parkiraju na parkinzima, parkiraju se na zelenim površinama i plaćamo kazne. A zamislite sad 226 garaža i još 30 parking mjesta i tako dalje. Izgradnju ovog objekta koji je na istoj parceli, samo je ovo deo 2, a ovo je bilo deo 1. Mi smo već ugroženi što se tiče saobraćaja, što se tiče kanalizacije. Mi od nove godine, ja kao upravnik, imam veliki problem zato što je došlo do denivilacije zemljište i onda imamo problem sa zagušenje kanalizacije. I onda moramo da i toplane i sve to zato što su dole podstanici i tako dalje. Znači, izuzetno veliki problem. I sam zamjenik gradonačelnika rekao je da je taj objekat neprimeran i da čak ga je nazvao monstrum. Ljudi izlaze spontano i obećano nam je čak da će taj zamjenik gradonačelnika da će razgovarati sa nama, da će tražiti neko rešenje i tako dalje. Mi smo 10. ovog mjeseca predali peticiju sa preko 2000 potpisa naših građana i tako dalje. I tražili smo i molili zahtevom da nas primi, da porazgovara, da vidi gdje je problem. Ovo što vama pričam, to bi isto rekli i njima. Međutim, do današnjeg dana ništa nije se desilo. Desilo se jutros iznenađenje i to totalno iznenađenje. Ja nisam bio u Beogradu. Meni je javljeno da je počela gradnja. I svi ljudi su jednostavno bili zapanjeni kako može neko da gradi, a privremeno za zatvoreno gradilište. Dakle, ovdje je neki laži, paralaži koji građani, vidite, danas na 35 stepena ovdje izdržavaju i mi nismo dozvolili da ovi kamioni koji što vidite ovdje da uđu na gradilište. Tražimo rešenje. Ponavljam, nemamo ništa protiv investitora, nemamo ništa protiv gradnje. Beograd treba se gradi, ali ne na ovakav način. Eto, to je. Da li je tačno, investitor tvrdi da ima sve dozvole? Investitor je nabavljao tu dozvolu i ta istorija nabavke dozvole, ona je pod sumnjivim okolnosti. Od 2008. godine on je zakupio na 99 godine ovu parcelu. Pa je 2009. godine kao imao neki program da će biti 2 podzemni i 1 nadzemni, ovo je to. I to bi na neki način rješavalo na saobraćaj. Međutim, čekao je do 2016. godine kada je prestao taj urbanistički važnost tog generalnog plana i on je koristio tad da može da se gradi ovakve spratnosti i ovakve namene. Kada je usvojen novi plan generalne regulacije, on više ne bi mogao ovako da gradi. Pa je 2017. godine dobio građevinsku dozvolu i njegova važnost građevinske dozvole trebala da bude 2 godine. On je stvarno podnosio 2018. godine zahtev za početak izgradnje, koji mu je odbijen. Međutim, on nas ubeđuje tu da je sljedećeg dana da mu je potvrđeno iz proceduralnih razloga. Mi u tome sve sumnjamo. Šta kažu u gradu? Šta kaže zamjenik gradonačelnika? Zamjenik gradonačelnika, evo, 3 puta se pojavljuje u medijima i nama jednostavno obećao nam da će nas primiti.
Mi smo pokušavali i predali, kažem vam, i peticiju i tako dalje i javno ga pozivamo da nas primi. To su ovlašćeni ljudi, to ne može svaki da dođe. Međutim, do danas niko nas nije primio, a jutrošno ovo što se desilo već se pojavi. I sutra nas poziva da naši predstavnici koji su ovlašteni da će biti tamo i investitor. Ne znamo ishod, ovi ljudi će da čekaju i sutra i preksutra, sve dokle ne bude neko rešenje koje će biti prihvatljivo za ovaj blok 37. Da li ste dogovorili već termin, u koliko sati ćete sutra imati taj sastanak? Ne, niko nije nam dogovorio, mi sami idemo. Mi ćemo čekati tamo od 8 ili 9 sati, pa dok nas neko ne primi, makar to bio portir. Znači, samo inicijativno idete, niko vas nije pozvao? Ne idemo mi samo inicijativno. Mi smo podneli zahtev. Međutim, znate procedura kako je da 30 dana treba da prođe, da nam neko odgovori. Za 30 dana ovo će biti na 3. spratu. Kada su počeli ovi radovi konkretno? Oni su počeli ti pripremni radi od 1. I mi smo vidjeli da se nešto pomeša. Ali tek kad smo vidjeli da ograda, nigde tabla, ništa i tako dalje, i mi smo u nedelju 6. izašli svi spontano i ovdje je bio blokiran i naš bulevar. I 15 dana već mi svaki dan od 7 do 9 sati, to je uveče od 19 do 21 sati mi smo ovdje i večera smo ovdje. Dokle će ova blokada trajati, šta dalje? Dokle god se rešenje ne nađe. Znači, građani su uporni, 6.500 građana živi u ovom bloku. Nijedan nije sretan sa izgradnjom ovakvog objekta. Nijedan. Znači, to nezadovoljstvo sve kulmira svaki dan, a danas je najviše. A sutra će biti možda još veće. Zbog čega ste vi sada došli ovde da podržite svoje komšije? Dobar dan, pa došla sam zato što mi se ne dopada uopšte ideja o tome da nikne ovde jedna takva zgrada. Konkretno, ok, naravno, i zaklanjanje svetlosti, i zaklanjanje vazduha, sve to stoji, ali to nije jedini problem. Problem je taj što kanalizacija smrdi ovde, čim su malo veće kiše, već sada je preveliko opterećenje za kanalizacione cevi i tako dalje. Druga stvar, konkretno, ja sam prodala stan na Lekinom brdu koje je uništeno ovakvim vidom gradnje, koje znate kako je nekada izgledalo, da bih došla u ovakav kraj gde deca imaju gde da mi izađu u park, da mogu da ih pustim, da ne čekaju mene u 6 popodne, da ih izvedem u park i tako dalje. U ovoj trenutnoj situaciji sa parkinzima i sa svim, već smo imali slučajeva ovde saobraćajnih udesa. Zamislite šta će biti kada ovde nikne zgrada u kojoj će da radi 2000 ljudi ili ne znam nija koliko. Znači, to će biti totalni haos. Ovaj blok neće imati taj mir i tu ušuškanost koju ima, gde svi ljudi žive spokojno i mirno, gde deca imaju, pre svega ovde je škola, odmah preko puta gradilišta. Znači, ova ulica ovde je najbitnija za školu, a ovako nešto da nikne, to je potpuno nedopustivo i nezamislivo. Ne znam, eto, to mi je najveći problem, pored svih problema koje su moje komšije navele. Kada su kamioni sa građevinskim materijalom, koji su zbog blokade bili parkirani van gradilišta, krenuli, okupljeni građani pošli su za njima kako bi sprečili da eventualno uđu na gradilište sa druge strane. Međutim, kamioni su se udaljili sa ove lokacije. Pokušali smo da razgovaramo i sa ljudima koji se nalaze na gradilištu. Kako su nam rekli, tamo su samo predstavnici izvođača radova, nema nikog od investitora, ali oni nisu želeli da govore za glas javnosti. Jednostavno su rekli da nemaju komentar.